byinji tubirebere tukani tugigamba haha alhamdulillah tusima Ruhanga kandi tusima na president wa Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuremeraho. And actually even today na receiving information kurugayo eri kugira ngo na muhozi wenyine yakirabya monte tuza kwikiriza oku abashija bariyo kutukoze se tutashimira ngo nabwe sente tusima abebembezi bitu abakuranza hare showare umurembe gwani guza kufagwa abaza twani tuza kwinara bwekinte cyompaho tusima bitu mwena abarebi ba Sky TV abarigirekaho akana nimwe bari kutusindikira bwa message showare muri ko appreciatinga umuntu guturikora nimanya it's just because of you that we can deliver to our best nabo kubanide kumukutugambira mwatugamba ba inbox abamabine contacts zanje bari kunkora terana nabandi nimbareba mu groups zindi mazima nitubasima n'ubuhabuzi bwanyu mu kutuhereza abo kuba TV jine yanyu TV ne yawe that's why we call it irakari yawe your voice. So Islamic Hour elizoba nebiro kabaraganiso bwahwire ntero rakatani tuza kuba turi mu kisibo indeed elizo nebiro bibiri ebyo kwezi kwa mwenda ninga Ramadan umusilamu wena asibire kwihahogwe ubushekara tugambera izoba nko kutwa mutaya Isa kandi mukarende y'ekijungu umwaka mu 2008 umukarende y'Icyarabu then yo mu kijungu nebirabina umukwezi kwa kashatu. I always tell my fellow age mates ba youth na nabandi ntishoware time is going tushemeye kuba twinini tekaho okukora na no kudevelopinga once we develop ourselves na nihanganiriza korakorana sheka ubutwataya iserizoba ni district card owa Bushenyi omwami mweseje nazatugamba amazina geyegona nani nyenda atukomorere ntanda aramusa abantu abari kutureba abadebi ba TV West manya TV Sky TV omwami district card ni bakunda TV jimunonka ni bakunda program ejimpa abinji babe bakweteka tekere hari abashija abangambira bari Kampala bamwe bakuriraga buhurira so ni nyenda wanora musana bo bakureho bari yo Kampala. I believe that there so damusa habantu turebe. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi farada as-siyama ala ibadihi al-mu'minin. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Abaturire abarungi abebitinisa kambakire program eji nyamurungi tiri mu studio enungeji ya Sky TV nanekira muse kirungi ecyathiwe muhanji weitu ekikugira ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekira muse cyo tukiri kutonda no hariyoha niteka buri muntu wena nikimukwataho mbona binje batari kucetegereza ni manyango TV jina n'abatari basiramu bagiroje bahurikirize aborinza kugira ngo businge wa mukama babe nimwe. Okay, mbona kanto haro mugisha gusima mukama Rahanga aya 20 yanungi atwira magara marungi atuhira hakisibo ecyuhire cyo mako guhire 2022 akatusya ari iki 2023 umwaka gwitu ogwa Uganda gutukubaro gw'abaroma kanu mumbare cyarabu ni 10 atuhire 10 akatusya 10 turi abahurire abo kubani manya hagataho haro batahi bitwa bitwabire twine umwaka guhwire konkate shaheji batakira ha mugongo gwenseji ngo bari mu itaka abo tukabazika kare mwe tutwaba turuho twatukiro ruhanga tuturinzire ecyo tushemiriye kumusima tukumusimira kimwe tutalhamdulillahi rabbil alamin okubaho kwitu ntuiza ko yongera kandi twiraganisa guma ntugamba hizinare no kumuhimbisa mbeno omutebekaniza wa program eji na nyenda ntwarumbikisha kwanzura nasho kugambira abaturire ngo ahabasha heji turi ahanshonga yo kusiba
kandi turukwiza kuroha kugambe bagambiraho ku bantu izutya yes izoberi harahari ya TV kandi nyencha kare naza kubataro so mbani tu umurimo gwitu no kwizutya omum kwisano sanga twagambira mu n'icyo utarukumanya kandi okimanya mwe n'amakuru g'ekigambo kusiba niki okusiba mu rurimi huwa al-imsaku no kwezibira to abstain abazungu kuba kucyeta ko abstaininga ekintu biri no barwankagizira atakisibira mu rurimi konko mu makuru ga sharia eyito y'obusiramu huwa al-imsaku lillahi azza wa jalla nko kwezibira ahawa mukamara hango kitenisa عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس nko kwezibira ahabwa mukamaro hanga okezibire byonna ebirukusibura ekyo no kitandika bwanyuma y'umusheke gwahiza kuzuguta okusitya izoba aho rirabureyo rikarenga tukamanya ngo turi kigaruka ezo nishahemwe zo mwazyo na n'obudakiko bugwamo ombinte birukusibura ebyo hari abantu batarukumanya konka katubaze tugambe bakumanya bakumanya nibamanya okurya n'okunywa okay ye abingi nicyo bakumanya icyo ne cyatwena konka hari hebindi haronko muntu kurwara akiko mu irwaro bakamujya ngo ntureba wacenderwa mani katukutemo ikipemo ya mizi yes konka handi toyine nshonga mwe bakutamo ikipa ya mizi iwasi iburuka okay konka toro kuza kurya wahurra tiyaba punishment shake uramanya wa ati wahiza kutamwa mizago iwe nkiwe no basakura ngo nketengesa kurya bwanyuma yo kuburwa mani yes hata witu kutomu class y'abarwiri nango muntu kutere kikatu cha vitamin ekikatu kikongera mani yes ekyo nacho bachi kutere kikatu ekyo no girota no bawasiburuka okay bakuhentego nko muntu nabasa kurya byo kurya bigube bumuzi enda ebo bunanka ebenka kagoma yes hata tanke kushohozo bumwe nko muyika mubi bagire ngo kikwetengesa bakweka enema mwene bakuhentego niwe osheme ko no siburuka okay I think ningira ngo ibyo nibasa kuba bakutamweshagama bakutamuki eshagama ni unobo wagirota naba yasiburuka ahabwenki nebinte bikongera umbera mani okay kandi obutariya no kunywa nikwiza kucendezo umbera mani akwa taro umuntu arugomokero mu kisibo yes umukisibo tuba kuyo kandi umukisibo no iza kukireba twantu cyendera oreba aho utandikire hata utandikiraho bene okomere empare orweko omweko kobaniriza kuba yongira bwino bu niza kushanga biri kikwereka ngo ine ekyo cyendiro yes mwene ebyo nibe nandango ndabyeho okay abantu bitu obstain ekisibo abantu nibenda kumanya ekisibo nikiramu abatsombusira ekisibo niteka okumu wajibun ala kulli muslim okusiba niteka hari umusiramu wena okay konka nabaye nebi balighun icyo kwanza n'umusiramu okay kandi n'umukuru adult people ashime kuba kuziri ari umuntu mukuru omukuru natandikira omusiki natandikira amyaka 9 omusiki ukura kwa biki no n'emyaka 9 kandi abozo n'emyaka 10 around there okay so yasiejo natakibarwa nko mwana muto naba yabo umuntu mukuru so nomanyiza ngo mwiki w'emyaka 10 gumashime kuba nasiba nasiba hati nitekanira baharu ukukira munonga sharia ine cyo yakirebere kasitahende ko mugongo nuko kamanyiso okay kuko reka ngo yagira ngo bantu mwe nikimanyiso kuzomushonga okuzo mico y'abacyara yes ninge cyo cyayitegerezwaje yes aqilun nateko kuba ino bwenge bwe mindset yerije
ubwo umuntu wo kusiba ashimira kuba atagwirira aha okay qadirin ashimira kuba nabasa okay aina mani sahih aina mani nabasa kurenza izoba atabo umuntu ari kusiba kikisiya samusanzu bakamureba arisho okay nateko kuba aina mani so ekikumanyisa ngo ezo zona ni categories z'abasilamu abona n'abasilamu abari kuriya bari mu ryecho kunge no murango wakizire no murango utarwire kunge witayine mani nayo burango utayine mani hatiko tukweza yebintu iza kugira ngo washange ebikuruho omanye ngo ubusilamu no kubukuramura kandi biba bitakuruho nabo bino kubukuramura okay zahirin min al-hayd wal nifas ubwo n'umukazi ashemere kuba atari mu micwe kandi ashemere kuba atari mushagama y'obuzire okay iyi n'umushyi amburize hote musalamu na ruga kabare konkari ya hero ku side za Saudi not following munonga abi program agiraho ko ngabire namboza namujanti ebintu ebiri ari kumbuza ati nyowe ari umunsi z'abaharabu ati tindi musalamu konka tinka basa kusiba ntiza kukireba ejo okay mwene ntiza kukireba inshallah so washanga uri umusalamu uri mukuru oyino bwenge nibukoraje oyina mani tori mu bicwe kandi tori mu mushagama y'obuzire hatiteka ndigira ngo osibe okay eshagama y'obuzire na emicwe ecyo ne cyabakazi itabashiza ntuzo umuribiriya kandi abakazi bo beyongera hebi bebiri obuzurizi obukutebwa ahakusiba ntushoma mu kitabo kito kiri kwera Qur'an tina handa tukishoma ruhangana agira ati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat nagumiza mu nebigambo binje byagambiro misho ko kananyenzere nshobora rebi ruhangana yeta nizineri yeyimo bikiriza mwe abikirize ki abikirize ruhanga kari omwe bakikiriza na Muhammad kari entumayi abo ruhangana bari kugamba ako hari abantu bakumanga ruhangana omwe ko katabakwikiriza Muhammad ngunentum okay so hati abikiriza ruhanga habagamba nabinebe bibiri abakwikiriza mukama ruhanga omwe bakikiriza na Muhammad kwari entuma kandi ya muheru abatakine yo matsiko gentuma yone ngo ababa ko yetata nywende entuma ya ruhanga nambonye nara umuntu ari ko yeta ngo entuma ya ruhanga nyote nkurebayo abo kwati nkuteka teka ngo hariyo ndijo etariyo ndijo aya birariyo ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ituturu kwikiriza nuwari kufundikira uruzegere ho niwe siru uruzegere rw'abana bibona n'urugarukiraho so ruhangana leta nabaragira ko musibi mwabanye abakunkira na nabakwikiriza entumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam musibe kama kutiba ala alladhina min qablikum ngo kucyabire cyaragirwa hari yabo ababandizo mu nsomu nabatu bandizo mu nsomu nabo bakabasiba debizo mpurire nguna abakurasi ba Yesu nabo babintu basiba mbahurire ngo abantu basiba 20 bitubahereza hati basibi tubakahereze bari baza kuzimista ya so nkoko aba nabo kusiba kuba kusiba nabasiba bakutoreza bariya abantu bandize kwiye mu nsomo mbe nite nsiba tukutoreza abo kandi kusiba kwitu nuko biro 30 ito tukusiba biro 20 ningabi na mwenda la'allakum tattaqun ruhangagira ati mwene cyo kumurakikore obundi mu kantina okay ekiko mwiso muntu ari kusiba nana agezaho kuteme kibande ecyo kumusiya kutina ruhanga yes umuntu ekigendere gukino no kuronda ni bato kuyakwasa kutina mu nanye ruhanga ante ambaro muri yabo aba kumutina mbeno gwasibira omusiba mpuriro murungi ecyo cyoruho nokora ecyo cyoriho nokoresha heje uri noko uri yakoreka ngo notina ruhanga abo kuba nibingi batahi bitu abasiramu eshaje batasibira kandi tibine excuse yona
so omukusiiba tuba nitusherura aha okuhika Ruhanga. okwirira hihi na mukama Ruhanga. in fact abantu oreba ebirungi emigaso y'okusiiba gumwe aha migaso okuza hihi na Ruhanga. actually niyo definition ya Sheikh ibazibwe wena ajya ngo takwa ekiba kweta takwa kutina mukama Ruhanga ndi kimanyiso kwirira hihi na mukama Ruhanga. So hakuba hate shahejo omuntu omusiibi edwaye nakimanye nka kugisoma iki yayeshabera yes Ruhanga nacyakira kandi agumanye n'amasiko ngo nayiza kukihebwa icuti kikugwa mu hadithi y'abantu kasi nibyo manya abantu bashatu bidwa zabo ziri kurabamo umusibi n'umusibi n'umwari icyo nicyo kimwe muri fadhul wa du'a ul musafir hamuna n'umuntu ari yarugendo umuntu wareba ari ya safari umugendesereza utamukora kubi yes yashaba Ruhanga namuhurura aho kuba cyo kubanza ensi yakubara umuti yabo nari umwanya gutari guwabo iyo no mutwazo ko rukurura no kunda okay kuko kandi wenci banki mugwisa kubi yes abo kumutwitinga kubi yes so umwana go muntu Ruhanga nari nawe mununga yagira tayi mukama Ruhanga ari abantu bicweke kibankora bandabya kubi nabakwasa nimba muri mu kizibu cy'amani tingwe nakuziba mutambuze kunga no mutambuze no wenyonye nawe nabarirwaho omuntu we nari mu rugendo tinshonga no rwebigere tinshonga no reryato yes kasitaru banduwe twa uniki no rugendo mwe n'abaturira barunje ayama ma'adudat ebiro byo kusiba tureba no kutureba ebiro byo kusiba nebice munonga murike kwerarekerera nebice munonga nibarwa hangaro okay wakitini sa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cyagire ati okusiba nikubasa ko ekisibo ntwasa ku kisemya ebiro 30 yakora 10 emirundi eshatu akagira ati nkoko kureba ati ashaharu hakadha erni 10 ashaharu hakadha erni 10 erindi ashaharu hakadha okay oru kumu mirundi gwakangahe gwakashatu kuyahereze yahindura okay ashaharu hakadha erni 10 ashaharu hakadha 20 ashaharu hakadha yahuru kumurumwe aberna mwenda nanga 20 so abingi nibagira umwe bashanka ba nkaba no shangu nibone bajyangu tukore cyo tutarukumanya banyuma yo kuronda izoba niriyaro buturatandike kusiba yes yes bishikandi imwe dine yanyu imwe tumanya ni musiba yari ntumanya ukwezi kuturasibire mukunga tukumanya nizoba abo kubitwe kalende yitu ntubaro kwezi kandi bariya aba nibabara kalenda yabo nizoba yes sola nibabara izoba konkito ntubaro kwezi hazo kwezi tukorobire buri omwe konkacho ni kigamba in fact na wana ogaruka omuhangwa bwitu omukazi yaza omwirwaro nibambuza ngo enda yawe ino kwezi ine myezenga ino teka nkenga nango hirize myezenga hi otakuzamu tabakubuza mazoba nibabuze myezi amezi wajetegereza so nitwe edini yitwe iri aha bubumbwa ubuhangwa njo kuri twe tugendera ha kwezi kuko rarebeka musibe kandi kurarebeka musiburuke kuko rabure mubare biro 30 nko kuwachurra hari okay mbeno ebirunje birumu yes yes ekirunje cyo kubanza ekirunje cyo bindi bingi mununga tukwasa kubeza ko kandi tuza kugira bitwagambo ekirunje cyo kubanza okusiboku nukutebekana sombere gwo muntu umbere gwo yamagara gawe gine ogagaruka busya wanorga omukisibo okitinisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akagira ati omuntu ari kusiba Ramadan umakuru ga hadith wa arfa hududahu ukamanye migorra ya Ramadan ukamanye migorra y'ikisibo inshallah araba kiganwe tugite nsaro ayito tugite migorra
agende runyakitara yes ite tugete migorora yes na ne Sharon cyejo so umuntu wamanya emigorora ya Ramadan yes watahfadha mimma kana yambaghi kado garuko okekwata ahariye byoshemeye kubano yekwataho no hameraho nguko turize kubishoborora yes ngo muntu ogo nabana shanko muntu ayargo munda yanyina kasaturi umugaraji manya hata shaheji ombere gwa ugonka gure ngwegarra busya akwa digestion system ehindukire ndingambire ehindukire obeno ya breakfast shaha zawe 2-3 yes uriya cyamushana shamushanzu uriya cyakiro shahibiri 2 necweka hati kihindukire noriya shayi 11 yes azakasheshe ugaruko uriya shaha zingahi shahemwe yo mwazyo hati daije korere negendeti hati negenda anti-clockwise kana yo anti-clockwise less than aha hata aho omndiri anti-clockwise abari kutureba sheka ya leta mu rujungu no turi yo program ya yo nyangore rukiga konka anti-clockwise nitimanyisa ngo akarimi kagaruko kwa handi yes, katama obire norya ihangwe hati nawe norya nyekiro kandi waza kucyetegerezana no bwiro butubere ntugiraho twantuhendera mbo digestion he kuhenderera ebitwari aho bikuhenderera kanci to mu rurimi rwita okwemerera kutamba ebitwari aho bikuhenderera obwire nibuza kwinuhinduka okay tukubasa kuguma buriye ako bikurana biheze biro eshaha 8 omunda yo muntu yes tikejo so hati itaho tubere ntwanturira hati no otakurya nkashaheje yes tare kitwagize tuta tine kitwarira hataho mbenu system yenda hategizirete iye kwasire yemerire kuru yabire byoma bikabire bihumwiro no byakubire no bikora bikabende ururuma mpora hati nakubihurura niyenda yawe hati so gumume ahamigasho okay tingwenda ku nabya so mutasihu sibe ntuza kukira so mutasihu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akari doctor waba doctor akari doctor waba doctor akajanga umusibe muza kugira ki muza kutunga amagara marunji yes muza kukira aho kuba baba kushemizo ryo mu irwaro bakushemize tuba kwikiriza kurya okay na warire nuba kubangira ngo ryaka konka no yanka kahuri kamwe nubundo butakaheza konka aho ntoru kuhirira kutunga amagara marunji agara kubasitse kuriya kandi kuriya kibo cyoburo exactly konko orugire kuriya omukuriya kake nano mukwezi bira kujya ngo muyizo bari naza kuriya kantu kati mutamongere binde biko no warana binda mutabimo okay hati ni to kwezi bira hate shaheji turi mukore bintu bibiri amagara gitu gatebe kanisa kana no kuramya okay mbe no kusiba ni kimwe nugumo mu miringo yo kuramya rahanga umugaso gwa kabiri n'umugaso gwa kabiri inshallah umugaso gwa kashatu no kwiza kutunga jana burwana yaramyaje ekisibo akakikoraje ukasibaje kuko shemiriye kusiba rahanga nayiza kushashura okutasye jana hadithi ya Sahal ibn ni Sahal ibn Sahal najirati wajtin sa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akabajira inna fil jannati bab okay ejaneje okurra okamubar hango bor kurra haruho muryango gumwe omuyiguru haruho rwijira umwe hayo urwijira umwe ninga gate ruhandikireho ar-rayyan okay yadkhulu minhu as-sa'imun nubwo abasibi bonka no bakutaha kubariheza kutahamu guraye kinga tehina rahabram sinka basa kwibwa yekikopo ninga uriya kugenda nakasimu kanya nikwenda akihayusha nane ngira ngo eki okite omumbere yensi hataha uturi ishaheje haruho imyanya yitukutaya yamu okiza kwikaho shanga amazina gabo bagine
nimyenji bakubuza bagira amazina gawe ninye nanga nyindi mwezi gishabana bareba rupapura ngo yenwogo urabo kandi iwe ninye Jafari mu kwatampora katakwine ha tokuzamo aba hamuhina unasheno teka mecho mo izina rya bas mwene hati ito hamu stand basa kuchikora rero arahanga kuba warahanga nibe bitari yebyo wa Sky TV likwizo sate turi akogana na disikade wa Bushenyi arimo natwerekerera ombirungi yijana tematema mpora n'umushomesa burungi is an inspiration person konka yatwereka aha ikirutsi bonekera muri acetya ne bahabino kusiba bihe bikubasa kwite kisibo bice kandi hatarimo natwereka ebirungi ebiri omukisibo yakwereka amagara nka number 1 echo ni kitwarira mutwina nabatahi bitu tibasiramu bonga buri wena whether ikurisha tinatakwenda magara wena sibire mazima notunga mu kirungi cy'amagara marungi uko yagamba yes yari munatutebeza aha jana ubukama bwa ruhanga ni ikindi kwendo murebi witu wa Sky TV omanyungu Sky TV program ezimpaha nizitenga ebirango nizetenga oku sponsoringa nitwetenga leta orange na business ranga business yawe na Sky TV program ejimpahe y'ubusiramu basa kutuhagira kandi na nabo abari ku sponsoringa batu promisingire twine na program zo ziriho zikigunda nazo ziri yoni zitambura eza TV jimpaha nitwenda mahagire program TV jimpaha program ejimpaha sheka ku rugero rwa munashomesa how I wish nitubasa kuba nitumtaya yisaburiro akatanu konka jati kubaka na nahandi ne wamwenda Bushenyi district ne mwenda kandi no shine mpango munonga shey uri munogumizamo no tugambira aha ebirungi mwe tubyeteke bijuma ebitukushoroma ebi omusibi ari kushoroma hati omusizoni omukisibo twagira ngo kumanyemsha emgorra yes mwene ekisibo kiri emgorra yacyo na nyenda tugire bitwa emgorra tujore kikabantu yes umugorra go kubanza umuntu yabasibire tari kubeya ebi nebintu by'umuntu tayine kora wabusibire yes to shamirire kubiya shika nikibasika okay okitinisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakambuza ngo musiramu nabasakore cyatego tinguza kubigamba omusiramu nabasakore cyatego nacyo nakikora kuba kira cyo kubiha mushaya sahaba yambuza ati atkonkashi ato musiramu nabasakubiha yamuje to musiramu takubasa kubiha meaning omuntu kako yasiramu kire kandi aruna akora umurimo gwo musiramu takubasa kubiha kasha tukora bosi ibiro kandi okabiha manya okusiba nabindi nibakumanya wosibire namangu noza kumugambira amazima kandi wo tasibire bakumanya ngo tosibire tabakubasa kwiho mazima okay murekana nkati twiremo ngukonga sibire ino tubire turiyo kumpa ori ababuza ngukonga haja tosibire ori ati atecho tikikukwata njya wakireba ate babeni baronda amazima tube turiyo ati wagira ati babuza nkonko gwasibire nanga no bako bataburize reka tubuze nankati cweremo kandi waza kura muzogo ugo umanyugo ogomba siramu tingumana kuyizire mu gutuma siramu babonka abinje ni bajangwa akagwa akagwa ogwa akagwa siramu takubikiza muri mubuza asibire mubuza asibire kandi abana ba boda ni bakunda kubu mubuza asibire ogunturiya nawe hatu wana obuzare woza hakiri buzogo gwasibire oguntumanyogo watireba yes so atasibire nateka tiko kubana abasagamba mazima mwe nabo cyo okugamba mazima numugorora muhangu gutashemiye kubana orenga kandi okagamba bisuba yes ogundo mugorora nindeba ngo umuntu yabasibire tashemerire kugambura tashemerire kugambura batahibe okay wano mango osibire utagambura urugambo ruryo abuko kitisa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akajirati man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yes
umuntu ari kwikiriza ngo mukama arahanga hariyo ayahangira iguru nese ukikiriza ecyo kandi ukikiriza ngo namuheru eba tugambira eriyo gambe bugambo birungi faliyakula khaira aw liyasmut gambe bugambo birungi nibiya gambe birungi ebigambo bukhimbisa arahanga ebikumhise kitinisa bikwesa abantu amani gambe bugambo birungi ebikombeka amaka g'abantu ebikombeka emirimo yes reka gambe bugambo ebikushisa amaka g'abantu bikasisa emirimo y'abantu bikasisa ihanga gambe bugambo birungi ahubwo umuntu okurari nkabukutu nagambe bugambo shangwe n'ihanga lyaho gambe bugambo birungi bana baza YouTube abo bagambe kwata amato ahiri n'abantu batakushoma wamureba ngo na agutenguza kumusoma none umuntu yabasibire ayine binge byashimye kuba nayitantara ejo ni mugorora ako binge nibamanya abantu baturune babashomera nabandi nibabiyeshomera rebeka ngo wamanye mugorora ya Ramadhan y'ikisibo kandi rebeka ngo numanye byashimye kuba noye kwataho okusara kugamba amazima minzani zirizita minzani yo mbone ko tuire noyiba abantu abashobozi na minzani wacheto kwiba kashito kwiba musinike no kusera no kwiba ako umuntu nakwiba utakukimanya ngo yakwiba konka we yagirata yakwiba bapikira sheka manyano reba hati tinkugoba mu bibintu umukera yanagira ngo tagoba mu business agireke business y'umukera nagitaha mu mukisi agirere kwa kure kwiba abantu ukabaguze ekipimo kitahikire eyo ayetanga mu kilogramu yemwe ziri gramu should be n'urwenda rwenda na 5 ukabaguza rwenda na 5 ataruka sigaza ejo business girere wailu lil mutaffifin alladhina idha kitalu ala nasi yastawfun ruhangana agira ati okwerekerera kurya hari yabo abantu bakucendeze pimo byabo ngo bande bagura nibagurura mpimo bikire kandi bakibantu baguza baguruzo mbipimo bitahikire ningira haje wailu lahum ari waje tabena buzi ninja moni mwega kirungi diswikadi ni wari muna bagambira nebukira kubuzi ibuzo kakati se kandi ningira wache huririra inshallah iteni cyuko tinkumanya ko kamwe dini kweri kukigaruka mwetyo ekindi umuntu yabasibiro mugororo gunakurebere ngo nogwa mani munonga buri cyo cyo kumanga nikigwisa kubi mukama ruhanga burebe nko mugorora buri cyo cyo kumanga nikigwisa kubi umwikiriza mutahi wawe gurebe nko mugorora buri cyo kumanga nikibi akuba abantu bibiri babimanya kandi buronje nibabimanya nibabicenga mwene bucyo cyo kumanga nikibi icyo kirere ngo mugorora gwa Ramadhan kandi habe hentaniso abantu bamanye ngo konka weza n'ekisibo noreba nanka watireba yes noreba nanka ikintu nanka yakirerera weza n'ekisibo akwa nje kwebera kutukurwa mu kisibo enshobe nyingi abantu ze babiri bakora yes tukizo mu kisibo zishankeza nkeza atiara zigumaho konke kikoro kiri cyo hikimeru mu munda kutukuba tusibire n'abantu abasibire imitima yabo esiba yes tare kiti cyo bakwasa consuming cyo bakwasa kwezaho kibanisa ngo n'abantu babagizire bata ngo abantu tone n'abantu shanka basibe imitima yabo ne okay so watahfadha nanoko ko atabitishime ko atabitishime Qur'an wajetegeza tugambe bugambo birungi ningira ebitwino ko kwatahuka twije nabyo twarugumuka humura kampaha ba bosi banja abakarango babase ku bagambira abantu abakutureba ekiriho konka mwijuke nguturiya Islamic Hour na Sheikh Kasim Shaban Mwesije deswikade wa Bushenyi Gureta Bushenyi turiya kureba ebirungi umuntu Ramadhan generale ekisibo cyona ninga swumu nibatu ko umuntu obyo yino okubanuye kwataho nitugene tutera toki umuri bimwe namununga ibibuzo by'abantu mu kukira kumbuza ninteka teka Sheikh arimo nabigaruka muje katugaruke twarugumuka humura
irakari abantu abanya-Uganda mwena namunonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chazamo mwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente picho musyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura picho musyaka TV nanga decoders binagamba iwe kurija office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyiruke ngo biro bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe good Friday a university in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni prime minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge bwizoba Karura Stachazi Shine no Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi vingi mnonga hari yabo live band abatagurize barunje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Honeypot akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 ina nshanju atano nina shanju nina nanga ya 0 mushanju ina anani tano ananina 08 konga shunse kanibo shira kweshongora totera yo kamu ichenda ngonywe kabiriti ichenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti ichenda ngonywe kabiriti energy drink ora kachunchu murakanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushobora karyo maduka no masupermarket kono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5 program party time aha Sky TV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zomwabazyo niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa noshanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Sky TV irakari abantu. Wow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Niko kuri sayo murebi wetu wa Sky TV irakari abantu nkoko yakigambo mwicogwe mpaho kandi shobare wazaha YouTube yitu official Sky TV official no bano basatutungaho no tukuratira na nugo mushomoro de guri whole live no basagambira umuntu otine TV atakagira TV adishi abase kutukuratira yaba ine WhatsApp ninga wamusindikya ka link aba kariya status yanje no basagatungaho na nebindi byinji ebyo uri kwasa kuratira kandi wazaho subscribinga wano ende kikwanguhire izaho o subscribinge wa subscribinga hati buri kiba ku uploadinga yo ni kibane kikwanguhira no kuratira na ababino buhabuza bakukira kuhabura alhamdulillah nitubibaza mwena twahindira turi kuza aha kashonshoreke akanda kari kugira ngo nibihe by'abantu twino kwekwataho omukisibo omupapa I believe abakurasi ba Sky TV kine inkabajanti Sky TV it is here with a difference nicho and people have started seeing it ninyabaza basheka bakukira kungambira ni mu inshallah program iri muneja ni muza kuija konka ngo difference neji
sheka eyari munayireka wakuratira ryo mushomo gweye si just it is just inko kwari kugamba mpora Sky TV chimpani cece kwenda kuhereza je kwataho gambira mutahi wawe nitwenda turebe sheka wahendera uri kutugambira aha nangeje by'abantu bino okwe kwataho Allah subhanahu wa ta'ala hinaho yagambe ntu yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah nabendeza okubanguhiza umudini actually jo verse neri kurataho ya kinana nitanaho mu surati Bakara mu aya nizo zimwe zirigamba kisibo te Allah natwendeza mu obwangu hinaho yagambe nti al-islam huwa ad-din al-yusra akabendeza ubusilamu ni dine yangu hii na ahande musurati nisa kajata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ibizoba nabasimira raditu nico cyende kuronda raditu Allah takwasa kusima kasimira umuntu cyinte kigumire wa raditu lakum al-islam dina nkabasimira edini ekigumisa ngo niyo eyangu hii nitwenda kureba niki obusilamu kandi kutukuyiko mu kisibo abantu kandi bakireba nka shije mwa akangira ni munyani wanje nachati kuratera timusilamu konga kajati nakubire ni islamu kakonko kusibe njara kugumire so tugambire turebe nomazima niko kuciri nibye by'abantu bino kwe kwataho kandi ebe bintu nibigumisa obusilamu nibigumisa dini ninga yes we bare mununga konkana areba mu buntu birumbikambo byawe yes ako kubanza kanshasha kutwatira mu program mweji nahurra ba yeshongora kabiriti tekwe yes mwene kabura tikakwatagana tikazwarana na program yituro mwene nanyenda kutwara obishogo kusaba abekitu abasilamu yes abasilamu bize barangira TVG Sky TV nito kitomugisha twaturu ntushomesa mwene ebintu bizwarane inshallah so nani njya kusaba iki kintu cyakabanyabo yinje batureba bakireba sheko tubashaba biza TVG akuba TV business zabo nyamurungi yes then cyakabiri umushiza kizo w'ikitensa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamgira ati ngambire cyo mugase kinakubasa kora nkatahejana yes yamgira ati alayka bisiyami fa innahu la mithla lahu yes ningira ngo kikushemeririwe no kusiba abo kuba tinkureba yo gundo murimo gukwinga okushana no gukwingana no kusiba nomanya we yes ejun hadithi ya Abi Umama al-Bahali radiyallahu anhu mbane cyo amugambirira ati okusiba la mithla lahu tine kikushana no kusiba abo kuba abantu bingi no basiba okay konko muruho harimo abakuremwa mwene kikubaremesa ni cyecho hatori yagira to kusiba kugumere konko kusiba korobe ekikorobe ne kintu kimwe ya intention aniya okumaririra ko muntu nko kumusiya businguzi okay okumaririra ko muntu nko kumusiya businguzi mbeno okusiba kikugo ekikwino kwiniro mutano na ibadate zindi yes yujma'u kullu anwa'u ibadat okusiba nikugita ebuka byone byo kuramya rahanga ibade zindi zasigara zigumu kusiba kandi zikurwa munonga wareba umura okuzamaka uko mu kisibo tukurukushana na no kuba kuzamu omeza gandi agatari gahija hato mu kisibo na warebe sente umura y'ikisibo nibagisera mu akantu abantu bakuzamaka haba value yayo so how to kuzamaka itari hija nibaze iri option bajyango iri option age okay so ahabwenchi Ramadan age nerundana ibana nyingi ahubwo abantu bari ya ruhanga okay buri umwe nakimenya umutima gwana ngukimenya nguri ya ruhanga hati wahura kana no kumutina no kumukunda no kworoba dene kinde kirumu ntureba kusiboko aadhamul amana yes no muzunanyiza wabo kikacha higuru
aha wenshi nibo buzunanyiziwe la'annahu sirri bayna al-'abdi wa rabbi subhanahu wa ta'ala n'umurimo gwe cyama oguri hagati yogwa nyakugukora na ruhanga we njo kureba ya umuhadith al-qudus akajati fa innahu li wa ana ajizi bihi kusiboku no kwanje ruhanga najya to kusiba tukumurekere tumurimo gwitu kureba umuntu akajya twonkana nkata sibira ubwo tumurimo gwawe tito abantu bino kujajinga batangiye iwe tiwo kumanya basibire n'abatasibire no mu hoteli tikonsani yawe tumurimo gwawe ruhanga wari kumanya asibire natagize rata natasibire ahabo ko tantusiburuka hari abasigaza batakusiba konka ntusiburuka na mwene ukamureba bisho manya gutakusiba jambira bayimama banje bakuriya mwene bayimama abavu bayimama mushomesa abantu burungi bo kusiba ubundi bakabasa koroberwa ibadeje kandi ate kusiba ruhanga wari kumanya asibire tune ibada ze cyama tuino miringo yo kuramya ruhanga konka ye cyama gumwe hariyo no kusiba tukubasa kuri umuntu ukaruridingo to gwasibire umuntu akakurira akakusoma ngo usibire uriya nasa kureba mana gwonyene hapana yagiye mutosibire kandi usibire then cya kabiri tune ibada y'uzu tukuvugana umuntu mu muhanda nagenda gutogwa ine uzu izo ni ibada ze cyama ruhangana wakumanya ine uzu natajini ruhangana wakumanya sibire natasibire abantu babi n'imyanya mingi bako yahura barbonka ya kunzire narya iwe to kubasa kukimanya ngo yarya kandi nangwa nko guyashitaminiwe nabyo twonkizo beri yangumera ubwo yarya niwe ari kugamba wahurra konka nagize kwa komfati mwe ngo gumohami uko kwehurra no kwari so tutamburira utitiyo konkati muri mugwitu ubwo kumanya basibire n'abatasibire mweno actually ekina ningambira bayimama kugira ngo bayimama bareke kujajinga abantu bakutwara kugira nego gundi n'abantu babutosha yuko kuri umuntu akajya gutakusiba yuno kimanyota shana kwa nubo kwa musanga narya ogumurungu wakubasa kora no kumushomesa oburungi buri mu kusiba kimuretere nawo kugira umutima go kusiba nyensya wajereba kandi kurugiro mbanda buwaga hari twarebamo abantu binje batine kusiba bajanga bishimiye ku bantu kora eco kubanza turafise kusiburuka ibitwi no kwikwataho turafise kusiburuka tutakerereza munonga mwe twaheza kumanya ngo izo yagwayo tusiburuke eca kabiri no kucerereza kuri yadako aha ryaka kantu twakashomesa akasheshe mu runyakitara turi kugira ngo abantu okusiburuka tayimutebezi zirizita turiyaha kushomesa umuntu ari sky naenda kumanya tayimutebo umuntu naza Kampala ninga Busoga aho kwezi kuri omushana guri kuraka kuruga a designinga tayimutebo ashire riya Busoga adisindika WhatsApp group eruga Busoga eraba Kampala eraba Masaka ija mpaka za Katuna aho eshaha Rwanda ziri kwatagana ati ece kintu kirikita bene bintu ebi amateka gitu go busiramu iyo idine yorobi ko kandi tukujigumi hata hariho umuntu kushanga nashangwa ahansi y'urusozi kandi undi zo nari yahiguru yankaye y'urusozi hata abantu izo bokuruku mambi ko omushecho kugukuzuguta tabarukushana hata gwari ahansi y'urusozi naguma ari umwirema kandi wahiguru y'urusozi aha muntu we narabu wagize buta mwene kintu bareka kukitaha munonga nicyo ruhangaje ati wakuru wa shirabu muriye munye hata yatabayana lakum ahariwe eyiwe kora heze kuhamya ngo ubwire bwashe so musucike gwagira gwazuguta rekeraho aribona n'ahandi hadithi aho Nabi sallallahu alaihi wasallam yasiburukire umushije wawe yari yahangamiye ninga mbarasa yiwe akamujya ati wori muno rebo mushana iwe tasiburuka konga nyowe ogwanye mushana gwa kozereke ihene nta nundizo ayizire najya tukwezi imyinko rebire wakireba ababiri bari hansi bo tubarakurebire yambuda antashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah biru musida jatego naam cyo yakozise yamjya ati ya Bilal
adhini fi nas an yasumu ghada bilali ro kugambira abantu nyica kare biziri basibire twara amahurire tarabagize ngo basibegesha ate kitiro ntugamba ntubaso butagira umugisha gwo kushana okureba ukwezi nanga okureba kwira kwobwire nanga okushesha kwabo yes iwe kirya hariwo kora rebo kwezo sibe kandi kora kurebo siburuki so turi kwendera program y'Impaha umurebi witu wa Sky TV Sheikha nani nyenda oyijogambe akagambo kamukonka kundi kwenda take home nukumanya ngo eshaha ezitukusiburukiraho bantu mwe nizitana tizikushana reka kuterero wa masaka uti mwasiburukirimwe musiburuke urimo baragira ngo nguni mu musiburuke yes yabira abantu uri kwendera nengira ekinde kinkureba mu Ramadan ekiturakora mu bwingi no kusara tarawe yes okusoma Qur'an okurindende mizitu tukarabihe bigambo birungi atakumenya Qur'an soma adhikari subhanallah walhamdulillah soma karadi katkosi kigambo karadi oburadi ubwengaro oburadi wakakwanza kitu numumanya usoma obwe na no kurera ebigambo bitine mugasho mala yanfa ibintu bitine mugasho reka kubigamba ebyo na no kusare swala za sunna konkatarawe heji ni nkuru munonga wa sunnantu lakum qiyam Umar radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akajirati twatungo ukwezi kwa Ramadan konka wa sunnantu lakum qiyam kandi yabi gwabo muchwe gwitu ugo kusara tarawih mwena rasari faman samahu arasibe wa aqamahu akasara tarawih kharaja min dhunubihi kayawmi waladatuhu ummuhu ogo muntu na ekisibo cyahwa nanasha nkumuntu yargo omunda yanyina atine kibicyona atine mushango guyara mbeni unorgo mu bibi yawo byona yes Ramadan kunabisa oyoga nono shanga kuga umukitagata mashallah saba Allah tumiriyaho amina ya rabbi amurebe witu wa Sky TV program yitu niko kwijana ihendera twareba burunjo buryo mu kisibe cy'Impaha to kubuheza tibakahwayo wagira ngo wena ariko ekwata ahariyebe biri Sheikha yagambona nebindi no rugamu weno yezire otine kabikona uri nko mwana muto obokito bakakora biye byona ruhangana kusasira nico kimwe umukirimu then twari ekitwagambaho neco kugira ngo bantu mwe tarawiya turerekane ngo twaye hayo twasara eswareje yekiro tuzamiza igiti tubase kusara kandi na no kusiburuka ni kutana tiburi district munesiburuka mushaha nizo zimwe ahabwe intambara yo mushana netana akakorya ku tujumbire no kugira ngo tukozese sora obo buntu bwa sora ababine za sora niziyamba okudetectinga intambara yo mushana umucanga cyawe cyorimu akakantu akomponi kakwereka uko mushana guri kutambura bamu adhin twe hari mizindaro omushaha yo kusiburuka zabo 12 kuza kucekinga imizindaro ezo nizo inshobi eziturikora konka kutoba kutambura akakantu kasora nikabasa tuyamba munonga kucera tayimutebezi ezituri kusindika aha WhatsApp subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika tureba nuru akatano uri kwija yegumire aha Sky TV iraka ryawe assalamu alaykum wa rahmatullah wanje kutagisabira mugi shabagedo dakika nsobarahanga yes TV yitwe jaje umugisha amina ya rabbi egumize munethereza amina ya rabbi shamuka marahanga bakamabayo amina ya rabbi abaho umugisha amina ya egumize muni bakorana bakanyisa amina ya rabbi ka ahabo burungi wihanga ritu amina Uganda shamuka marahanga atomushomera moyitu twena amina atomugishomba makagaitu atomugishomba na bitu atomugishomba hangazo bitu atomugishomba omuyihanga ritu Uganda amina eze ndware ziturukurura zitubinge eze zitakutwikiriza kumantura myarahanga amin shamuka marahanga atubwiga atwerezo kubaje atamani marungi amin atorukundo mu mitima yitu tubase kukundana tubase kuwerana amin akwarahanga ni bari kwenda sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin
irakari abantu. Abanya-Uganda mwena namunonga balebi ba Sky TV lebe chigunda cha Sky TV chazama mwonyo twashuba twarya mngenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura enti pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo abarya chigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwo waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikuru ija ofisi ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyiruche ngwabira bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe Good Friday a University in biko mutwaro gwawe lelo VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge gwizoba Karwa Stachaz Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi vingi mnonga hari yabo live band abatagulize baronje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 05 ina nshanju atano nina nshanju nina nanga ya 05 nshanju ina anani 5 ananina 08 Aba